Faikabo, salamu alaikum, wanama tukufu. Ngasi tasiha kuu sharitsa warirongwelera ino ukaleo usiku mtukufu leo juma. Yabo rifanya ukayari saneri toweze mesaji zatu botasi. Zido zungulia imo. Hata ziwasilie dunia kamili. Nori jua hirendo mojumani yonde mane kao ritsawari ritsimtambisheni shari hanseri salatu botasi. Hautsahawandu washane wakewe njiri dunge rijue zijirio. Ebenge yo demane kao hojua hangu tsitsawani rongo ngamjokanga bandu alomo hazini. Ngabo wandu ambese watsofanya hazisa watsu juha. Shami tsitsawandongwe bantasi. Ngabo mjostamili mbabintinti kabanjia wandu nusuan. Benge kabatsata mndu amsojofanye direkte kea wedo jenda alafu ngarjo sana reportage horendao. Ebenge yabo kwezi wanama jai madi salamu alaikum wanama mtukufu jai bwana salamu alaikum Ali Ahmada salamu alaikum wanama mtukufu Abdul Salam Ibrahim mbabanga weje asibanu tujuru ndenkomba karina ule jezambanongo banitso kayo nsihata kojamba baba woronowa kamelia bahaya zama wajashitima kabatsir jore jedingon ifonga rikazano kifubanu shaketsu kirizana ngozi sehali Ali Ahmada salamu alaikum. Ebenge yabo watukufu na mstahimili mnendu mtiti au kanga mina madabo njo kanza nzeleze yabo karna ukawa lebanu karna ufuamale ngarijo unjanzian. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'ala adh-dhalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد kwezi wanama watukufu maisilamu wa Komor wajihunda honda mwe Komor makatika o donatsa wanji tamkeinu ano wajundo bonze mwe Komor wakomorika o heki kawaida si wombadu walio harumwe mabehewa ya kiprison mahususu wafungwa hanzi ya zisoza kihaki ngari halawe manza o hamnyezi Mungu jalla wainza ya wafungwa ya haraka baya burundu shinze obanulilo banu inshallah taala wananyasi no waze wa hatu na no wana haina mrikaunge haruma hali za haja rawade rautsa hamaesha raulo harmanzi za makaratasi rautsa hondoola heze haja za mwanadamu mkomorion supiane ni mrislamu na rihalema za waja usiku mtukufu amaleo inujuma ruombe dua Mwenyezi Mungu ya jailie wanruanu wahunde haina haja ikaodo manadamu mzimadasi itsahao biidhnillahil karim. Wanama watukufu ikao dumakusudi ya mjie banu letasila leo yinu ilimni dunge nano wajo jaili wa wandunge baadaban kamu mtosoni hezentosa za kisilamu ni mabieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kozi watukufu nga mjohu swamihile jiha ukanga mjoka wabandora kaujuha tsitsawanje banu haru Muhammad mbili muhimu heni ramba uzo muhimu sha sijabanu Muhammad mbili emada ya mwando ngejoka ansi oharumwa ye guvernoma ya gwanzima ikao ndo ya heziwa ni mbaba Lukmani ikao ngarjwao kaye mndu ya fanye guvernoma inu de mwana hahe hausaidizi wa wandundai walodi ngoni minuhu mzazahe munyumza yonde madamu rijereleze haukaya ngabo wananyasi wenji mahusus wahele jamvi afwan waonesa ukaba naba hainu yerisala yende haukaya wakautsa ha guvernoma mashababi ye guvernoma afwan e guvernoma hiyo isaika ansi yabo ngwaonesa ukaya ababa halibon ngabo wabili nando wamba ukaya vanu abahainu ngarilindao rione paske wanu wandu waheda ula haki washemezo kanganzo wandu wanyumeni leo waja ye babangu wajoka hamba yoe madayue forije banu abahari keklere harumwezo rambao ngabo madabili madabili yo message nzori be haukaya wanjia mndo haruma womji wa haha ya mahususu mndo mziro wabisa magari mararu wabisa na ambulance ya helopitali haya hata wahi urenge mbabi batima ya helopitali
Obahanu yabo hamadelo wananyasi wa mji mtukufu wa hatu hawaonesa ngwaona majirani yabo nando andu walo aeroporika o waodo anikiwa securite incendie wandu wao waparwa a plusieurs reprises wala wandu atawendo aeroport wenda atakwa jona andu yabo waparwa wamba ukakwa nojo ahuja parce que ngebido wahunde amri isababishe magari yao ya vuata yesa hata ambulansi vuu hata batima ya l'hopitali wa hirenge andisovua wamjiwa wakaujitapilia hamaji na mtsanga wahundeze mwenye pia za extinction iliwazi momro huo abole suala ilola vimarilija ukayabo yabo kwezi ngasar ma situation zilo armansi karna ujauranse daraja yin izondeze madambili dhubaki kao sijanizo banu njenzeleze hauraji na ule wahayo wanama watukufu namni kalishe radhi haukao wanji wahanyu wahea nemadzea yokekatsi habanu tsirongoziwa mitsidojibu shanga mandiso diveri ngenje masuala meli na mbani banu ngamandiso diveri haukaya mjomba hangu Abdulmuhajin Sujini hakaurongoa haruma jimbo habe habaru wambo kaya ze kabila na zibama yesheleye ubanganoni yawe fasiria yabo hakaujua ukaya mwana mwitsandaya mwana mwinyafu ambaya mwana mbajini mwana mitsamihuli hata ho mahala pia wojwa henda bahanu wakorosheana uwarongozana haubaldo harmo mji huo ebengena mniswamihim na nyina mkensi mwishia haukaya linsi bangano linsi jawabu shainu ndetare hingari jori somane reshelezizane haukanyi mdonao harumazenyi dozinu nisenga mtsingono kaba ndija banu hesia sabahi shakaritsi na rijuwao harumaze mila neze sharafa za hemiji ne mabavu narudoso mane istuari bwa komori ebengeti jabanu ni bale istuari njenyeleze watsohu ijua waijue waijua wadiwaza wesheleye waineglige waiprene conscience wajuo kazi ndongo muhimu haukaizo rifanyole wainuza siasa boa na boa komori bo mashababi hamadami yanuma ratha ya ndongo raju harazi wona razidunga ranzori zilekeze haurizi shankeze zikenjema eza kanjema yodemane kao tijaman leo nje rinuniane ri yelezane ri shahidi zizane mahususu arma suala ikao silione sabanu la husiana na video raiona na yeleza ya mzaza hatu manamsho hatu mzima ya kaulisa waze mapesa harumanongo za mashuhuli wahari ya botsundu risala ya tilo haruma habari za Komor ni mananyasi mtukufu mzima yala wa harumaye nsinku na densi ya mbajini njatsahani vumbwe mjauka njaujua wala njatsahani ujue shatsi rengensi hauka yondensi mzadzi ya yonsi ya hatu na mananyasi wambwa Madi Maliki Hakim hanirongoza mine mwana maswa bahu Asumani Marseille yala wa harumo mji mtukufu wa mnungu ya mahame husiwana nele suala lila haka ujari rongoze boya kauri rongoza rija reshelezizane benu tarehi na yoya wijuo mkensi mwishie msome mweshele baba nungasoma bangoni ni hunu ngari jodo uromelewazo re siasa re ada re mila re din yabola vimarije batu ridomwelezani mdojua ni wananyasi ukabanunga bandu banu wametrizoze suje ebengetsi jamin suju washati janeshelezezo neshele yao nazisoma nizijuao hema rengwe na vira hema bangwe na kansi hoa nizaya wanjuhu nizonesha nao nambie mwanama Madi Maliki Hakimu yala wahar mwensinku mzaze wahensi ya hatu nade densi ambajin ukaya haka hundongo zamina swabaha Sumani yonde nyafu ambaya uo mwana mumnungu na mwana mtsuji ni ngome hamba ukaya siti wanruenda ra kritike haurambe mbandongo ya husiana ne suje yahe mila haukaya sisi waitsandaya eshatunde dini
yondori zijuwao izo tsinongozo kari nje ada na mila harongoze mwana maswabahu hamba ukaya ni wa mahame eshahanyu dhikiri kabo kajaride ya mweshele tsena bwari ni kautukufu haukayonde yatende adini wa dunia wal akhirah shawo yeshahawo ndemila haukaya wahamijimira harumwemba jinika waondo mijimzaze wahemila fumbuni ngome dembeni nyuma milimamba jini ebengeti jani mweshelezizo kabanu ngena adiwaza na yamba ukaheni wanzo ade mru na kemjwa mtu yabo mwana Muhammadi Maliki Hakim sijanu hambi ukanga bo adiwaza ukami mwana wakahundongoza mi mwana mbaji na mandawe wahanyisada hona shiunga harumemba jini haukami na kansiban yembaye aslu yaza yemzaze yanzaya wohala waharuma wo mji wa nyuma milima yamba jini ujulihaniho he isimu ya umuri wa sujauma ikawo yekahwende haruma wo mji wa nyuma milima hwende humuzisa ohaduza shahidi wojwambilwa umura sujauma uwosibuzi womengoni mwaze wandu wakaharuma mji wa nyuma milima mbajini yapu hayaja haruma mji wa sujini uharumale dahola mba olamu inani laza ya Sedi Twahiri wa Sedi Ahmed Maulana mgwacho umremu mufti yani zalia mbaya hangu amba Muhammadi wa umuri wa sujauma wakwe mada umuri wa sujauma uwa ngena mananya utsingo parwa Muhammadi wa umuri wa sujauma nyuma milima nguna warehemu yebo yala wabo Muhammadi wa umuri wa sujauma haduza Twahiri nenda hajo haduza Sedi Swali Hamadi ya Zamunyi Baraka wa Sedi Swali guverneri hamna malefu ye hafanya halola koko wa Bolt wa mdamdengelea wa Hathuman nge hazando hazamzaza Bolt yabonga nzo ujuwerangu wa undongozo kaya yabonga mina shahanyi samina waru mwemba jini yabo mimwa na mbajini hamandawe haukwe aslu ya zaya mzaza hangu ya zaya mbaya hangu yo ila wa harumo mji wa nyuma milima wa mbajini na minja kansi banu na niebavu shabo tijani hweshelezizo ka yenda watu nderangu ka mi urongozo minarongwa juzi mimwana mbajini hauke hondo hala wa owaza ya mzaza hangu harumo mji wa uvumba yabo mengoni mwemiji ya mila ya nyuma milima mbajini ya dembeni ya fumbuni ya bonga mibohari yabo yabo milala adhima kejajun la wetswan hai oko jungula apishwa afika litovumba kuna ujwa hamba nyuma milimamba jini ndo kino wendi hada na mila halafuni puhe na damu ya nyuma milimamba jini kabo nsijua yabenga abo turejeze bali yo ya handani anuti mashindano unu mweshelezi zangu ni hweleshe kado abili kwamba ukaya uwenye mila yonde mbajini ne washili haukao ndo waza mbaitambwe na Isufudi John hambala wemba jini mbaetambwe hambala we washili yabo hurambia balamina swabahukaya waondo wenye mila shatsinde tsandati de hamahami wangwa mrudini hweshelezize ukaya yendabo wanzo udoja banuwe vumba za mila wala waharumwemba jini mzaze wa hemila ikawa bomi mwana nyuho washimila ukatsila wemba jini wende wabzise asuli ya mbaetambwe bangabo mala wahudi waza kabula yonda washili haukaya ngabo mji mtukufu wa Ikoni Jabali ngabo mji mtukufu wa Nsujini ngome ikawa Nsujini hatu hatabaha msiruti ngwamba ndo watambwe ni hutine parantezi ni hweshelezize kakutujwa nusom nuhambio kabanu wafome wahale nemala homa huu yado kayo wakati wa aswili rekade ya kisharifu rekade ya tajiri rekade ya mila nufaume wadoka na tabu za uzazi bondu zangu Mali Hakim basi wa urohansi wendensi ikatsambansi tukayansi komorenda faransa wojaulawe washili wende dimani wojaulawe mbajini wende itsandaya wojaulawe tsanda wende hamahami hautahamahala hokansi wonde wana haukawa kaudunga ndumare mabao baho walimu hao watsodo wa deplace kama ndo anzamangale harma mijimi njii tena muheshelezizo dojua ngojonda wahunde mji wa kamili ula mji wa tsotsengwa ni mji fulani
haukemru ya kansibale asili wala mru ya la wa mahala ya kautsahanzaya ya mbiloko mala ujoy hunda de kahonde mala fulani. Donc obanu bala wenda wakansi ngwa hundo wana wakansu mjini hula hata makatu wenda watawaremele wa asili ya hao. Endazi tunde ndo uzijwe baba sarjangara mbawe mila. Ne tarehe ya he hadith ya he ni mwana. Basenda watu nde ambaye tambwe hazalwani ndo. Ye mzazahe mdahu. Ye mbabahe mdahu. Ye kwamba ni lashili ne washili ye chehula. Ye mwashili. Ye mkwambani. Shanga nzo utsidwazo mjansu jini. Utsidwazo mjua ikoni jabal. Kango tumbe tambwe buhari. Ebenge awe kango anzo amboko wenye mila. Washili ne mbaji ni bando wenye sufudi John. No wenye mbaye tambwe. Yabotsidwaze koni jabali. Hudiwaza nsujini ngome. Na uheshelezi za wajau haunusome. Ye mabangwe mane mahu ya hemi la uharumwenga zija. Baseka ufumbu ni ngome. Yabola vimba ufumbu singani nsujini. Wende harumale bango la ikoni jabali. Wende no harumale bango la kwamba ni la shili. Bomana ama mali hakimu mbajini. Yabonga musomo yabo ni hunrejeze ni hwambioka. Kango vumbwe mila. Bahema bangwe mahuya mila. Mengo ni mwayo kango ya vumbuo. Wa vumbuwe la fumbuni nela kwambani. Utsidiwaze ho mjini nsujini ho singani. Hudiwaza na ikoni jabali. Yabonga sarimwe mila nga muheshelezizo. Senangari pasu wawo riwelezi. Abo satsi hwelezo pande uo. Nga muhelezo ndongo za nsujini na fumbuni. Kawe zondeze kapitali mbili za hemba jini. Yonde kapitali ya hemba jini. Ne kapitali ya hetsandraya. Ne nyafu ambaya. Sujini ngome. Ni hwambioka ya bomana madi mali hakimu mbajini. Yendawa uzise mwanama Hashimu wa Sedi Hasani mwenda mbeboni. Bange na monge yabo Hashimu mwanama zuki wangu manzani wangu. Ya hambi yele kauluye mze yalamba. Mze Sedi Hasana Sedi Hashimu mwenda mbeboni. Bahamba ukaya wana wa ikoni jabali. Wana wa nsujini ngome. Wana wa fumbuni ngome. Yemijiyo miraru na mweshelokaya mashababi. No wana wa hemijiyo. Wojo utsabushiana harumwe mabango ayo mararu. Iyongyo na tafsiri. Unjawo harumwe mila. Unjawo harumwe zenongo pia za hemiji. Yabodwe shelane hadisi wejua heli ya hayo. Endamu zisahambie manemze ambabu. Beka honde humuzisahambie manaya yabo. Yabongo jotsa haujue. Ye namna ya heze relasyon zaka ya baina ya hemfaume. Uwafaume. Emanado wafaume. Wahetsandraya. No wafaume wa hemba jini. Enda watsa heujue. Ema namze Sedi Hasana Sedi Hashimi abokaya. Mwana mfumbu ni ujo utsabushale bango la ikoni. Mwana mwikoni ye ujo utsabushale bango la nsujini. Ye msujini hatsabushale bango la fumbuni. Vice versa. Wadozungusa. Ailango na tafsiri ndi. Harumwe mijio mirabu. Enda watsa hoju. Yabo haustarabu. Hada. Hamila. Hadin. Ndudini uheshelezi zenu kaya. Ye kahonde huzise mwana Hashimu wa Sedi Hasani. Haujibu hilo. Yabondo ujoru ditse na ujue emana ya fumbuni ngome na nsujini ngome hindi. Haukayo de mijimili kao yo unasabishiwa. Njamba kabati ngome baitsandanga bongome. Hatansawe ni rono ngome. Shenda wa uzise tafsiri ya nsujini ngome na fumbuni ngome. Baheka ushindi hujue masuala o maili. Gojo nrejei harumazeno ngona hambabo pia bo manama. Mmadi mali hakimu. Donjo huja ni hwambie zangu na aweza husiana na mila. Haukati satele okaya, nga bondongozi nji za husiana ne tarehi, nga mnanyile wa hao, na wotsu kanga mudeyo, haukayo mkini hoka wezu kiwangu, shati jani hueshelezize ni husome, ndudini huambiezo tojua. Na abu hama skitifu wende walabu harumayensi, wenye luha. Wando pande uo, haukazaki ifuneshelezize siwa na marloba misonsi pia uka. Mafana adoliwa, zejadi neze athari na zidotsahwa. Haukawa nusiraja leo, Sibure bora mbonde majaleo. Hakakotsa hwajue. Kotsa hwadunge mshinzi. Zenogo zinunjambani mru. Zinunso ziso mauharuma emarengo ninji yao. Tizishia no wani juhu no wani zaya. Tielewa habondo harumwe mabango. Yabola dhimeni joko jabanadu ambandongo. Nekenge na ushashi. Wa maarifa ya juwao. Nekengo na ushashi. Wa tarehia zimilikio. Ngeya jebanu yanzea. Tsombo weshaya ya sukuze wandu. Haukaya mina swabahu asumani.
mwana wahe nyafu ambaye ala waharmu mji tukufu wa mnungu siti wa nrojari nditiwa harma bangwela mila haukaya bade mbajini yabonde nyafu ambaye yabenge yabo kwezi tijani jibwe mwana maui si mashindano ni mwambio kaya ngabo hadithinu timizi zao nuhone soka na rodunga na banu rekane ze divergence nombambandano wa fikira sana msane rido shenkeze zakaya haukayensu sedali mfaume ikoni mfaume wahe bambao yawa msafumu mfaume wahe tsandraya basi sedali habiria jensu jini hotangani uhamzaze wa msafumu hajana unyamiza basi boya hajana unyamiza kukwa hatu mzaze wa msafumu hamwambia sedali ukaya jusashe hitwa utinyamize bo sedali haukaya wailikwa oza yabo yongi na tafsiri nkuu eze ndongo hizo ndizo zodosoma mdojua ukemana mzazi wa msafumu yatsuja usasanye roho yatanga biha yawonesa yabo hajuokaya ilankodo ya wafaume shabo hariba kana master hina mdungano bengenga juwao kaya mabaya wakati mdu katsa namru yakajaya bali yesedali ya jensujin yajewe msafu mwotsi mhule wemru mtsujin uharmengo me yansujini yatsaho bahani kao woba fubi harmengo me dobanu yakobisale jeshi la sedali wazuben sujini watemro wawe msafu yabonga manzoni mweleze nukaya na monele wo yinu eza hunda gazon na monele wo yinu eza hunda feswali yeza hunda mutu enga mkubalio kambabalu kumani hajo atangamina hadisi nambiwa shamsu yamba sheleka keti verifie hajo subuti yatso juha yambengo ndo uziwani haumoroni hauyenza hekoni hauyenza hemitsami huli yabengo ndo tangani yefikira uyoka jajokaniyo hakwaka japalo kubalu kangure ndo nai ko jwamba hunda milu ya joya tsengele mndu mzima kwa kangu jozo ya jwambiwa nangamonao kasedali bonkodo ya hisa hajansu jini hotangani wae mwananya waka wana bwana wa shindana ye mzima ya Ulaya mzima lo namo hajotangani shanga monezo mzaza wa mfaume msafu mnyahamba hamba jushashe tsotsi nyamiza ukawa ilikwa hoza inunkodo mwende mbanani mshindane mzima shinde mzima shindwa yebenga bwa manzoni mwambie nukaya ganza uridolo tarehe inu rejua bwa Komoro hususan dani mashababi na msome tarehe wapando waho manama mali hakim kanza nure jezezo hamba nuhambo kami mwana mbajini hamandawe haukeya njuhu ya damu yahe yotsola wanyuma milima watina mba filtri toka yonti hajansujini harmale daho la mwinani halawa yabo hajale daho le nyamwankodo yaomala ho maili asulia julihani hao lezima ilo daho la kisharif lezima ilo daho la kifaume la mbwana li julihani hao liloha haya kawe manama mzee wahangu mumju wao jimba nao waondo wenyilo lilo itsanda mjini nyamwankodo ikao mzee wahangu zuki wangu vice president Janfari waondo wenyilo hata hamada mbaye lo handa nzambao yudingorongo abanu walande famia hatu yetsanda mjini shakariti banu hizo shaika wajibu njeni rekadre mananyasi woi ni mwambio ka yabo mimi mimrojo aho na ndongo nzambe jamroji na ukaunu huria gasalme mabango yanu kariti twamba za siasa ba yeza dini ngarjo uzamba eza heze violi ngarjo uzamba eza howid ngarjo uzamba longa mina suje mbili banu ngamina suje usane gouvernement ya zali ya hanso ajuz ngamina suje ya mro wanji ya haya yabo nsambeza ho mro ba mitpompier ntsikomori si ngamjojo uzamba ntofikra wondo pande wokwezi watukufu abasainu ngamado haruma opande wa husiana neze habari za hesiasa reza ukayabo hanso wa gouvernement ngasina nsuza wazaban selongo izozi jusamandu wa hundra kupu mwana wazali heshe amri hansi gouvernement mashababi rele wafati hujau ganga sina tamaya ngasi hula ngasi hun mjizi wa ndongo nde ujo mwisu wa Komoro mrati hadalwa mjizi wa ndongo nde ujo mwiso walana mshinde mjuo kaya vanu uharumaza nongo wandraka ufanya duniani pia si wa Komoro nganzawe ni mdo ankli fanye hazi nyihamba wanyi uharuma elu hayashingazija ya hatukaya yekawo mshinzuka ntsina hii yabonane nyubange johanayi aizo sine mdingo zamba wanyi mwamba ukaheni wakato mshinzi wa undishi hanayi yaboheni bojoka zabo lotso zuba yewo mshinzi wa he gouvernement ya hezo ayinu jeza hezi waneza hezi watenuma hamfukari au kansija mshinzi
omshinzundu shihanai abo nyumba ke no parokansi yabo ye nyumba kabati namna ijo parokansi haukaya mbabalu kuma ningujira ndo kaya ngena ankli parce que ngena manieri ya umetrizo wa Komori hanyigangi hanamna ya terror ya mbwana ya nkodo hanamna yokange na jeshi limsekurizeyo harenge izo piazrende ndo atu guzirumio shakatsuruma haufari wa hanziwa Jahamed Abdallah Mohamed Sambi boya kabani Jakaki Abdul Karim boya kabani arsungofu ma president wa vote wa wakahanzi waliweshele yao shahaji hansu kaze nongo zangu zifanyo haitiso shamvu nge haruma dictature conservatrice haukaba ha forme mobiliza dictature wa dictature conservatrice wa dictature révolutionnaire ze dictature izo zombili bwa Komori ngamto parenthèse ni mwelezeni zibiri harmensi ya Komori ye dictature révolutionnaire yo de dictature ya kanali swali ye definition ya hayo ani ye tafsiri ya hayo ione saukaya inu dictature ani unu kadamivu wahe marahia hautsaha wanruwa hifadhi le taifa wanruendele usoni hamaesha na maendeleo ya hionsi ezo tidezajiri denge karjaziona sharambiwa haukaya kajaka hanzandwa do kanti mabangazoni heni ya swali nende ya sahe maesha wanruwa kahalma bundola hionsi do mana maono kalma mahamiliwa nusu ze koleji rirumia wataleo izo zali swali wakae mabanga wanruwa kahundere hila kwa wanruwa kahagiza hindu leo inumdu nende ya sahe mbea shinga zijayo onekangu joy hunda ngea jia sahebei rikahu ishia ukaba ka walwa maele ya mafu aliswali hikajaka hanza ani zinu swala fazamila zinu rakauza mbabano haba hazaka henda hene jende shahaka uone saukaya usiku zima mdungu shila fanza ngozae haka hanza wana wa Komori wajilele ya latse udepare basi yoyonde definition ya dictature révolutionnaire nswamba mbandongo na mtsenda mareme banga mjoi parisa mone definition ya hao yo utaitiso yo usasanyo wanansi shaha namna yo kawajiba sauwe uo mfano wa hatu wakatiraka watoto ekamru alalahanza hata watendeshioni mradungwa no wajomba henu waze wahe ngondo ya tsahwa hunendo ya roze bili hauyanzo ya talonze mamji hendazi ngarabe washone da hansiwa bahefundi hamremembuda ya ile faida yando ya faida hakawe soma ndo joheli wazila kaufanyiwa izonde za kaulelwa na liswali njamba kabajaka exagération rongo njamba kabajaka torture quelque part kao kaziti harume legalité ya droit de l'homme izonongwe kao zikauvumbula njazien shishati zishia ngamjo condamné eziloza condamné ngamjo amjo sutene izwekao doza kashabahana juhanzi wonao yukaengenja kana zihunda ambeseti jo katsundu riski njenda likoli pokoze kolejira kausoma desae wondo pande wu ngabo dictature ya bilio hamba conservatrice comme le nom ngetingo définissait c'est-à-dire une dictature ya oppression ya usakasanya ya ukadamivu ya urenga wanansi mbya wasasanya haruma menace na terror senabo zenongondizo menace terror torture hafaida hindini hafaida ya ujibadilisha ya sharia wallahi alazim tsitsotunga hata hafaida ya ubadilize constitution za hionsi ilimru yarenge wakati mwinji ya baki harume pouvoir heze faida za hino ndwalo enao ye harume definition ba Komori awando be urumo izoleo quelque soit isom johamba sambi quelque soit isom johambe kililu quelque soit isom johambi ya johari ya unsu joando abirabo pia est-ce que le woyinunga bo mru urumie definition ya dictature conservatrice tsotsazali wotsindo abadil constitution ya jihati wotsindo ya wenda atawa wandu yafunga wandu hizo wotsindo ya tazandu atawalobonze makazi hasibabu ndizo yefaide uhundondo densa undasi emanenge nsiende losoni karijajo kana lapitali ya satimizma hamitsanu yendao harumwabundo lichingo urenga malenu siku karijajo kana infrastructure kaole oyinu mana Mkomori ngu hadalo baringa batilo pare yani yabo yondongo ya kamili mana Mkomori ngu ambilwa kabo nsinge ndao na sisi ngarijo vanu ridotola na ujinga na mkubali heni onde bahati yenda holiko lihula ya ishamba ya elewa rijeni mwelezeni tsikaende bahari mwambilo kabatilwa pare tsikaende bahari mwishokaya ngabwanzo bafanywa jao tiyo henda ha reform haukai izonde zijozi hifadhi ya handani de amani ya hionsi izonde zihifadhiyo kadwabili za amali za hionsi kadarari izonde zibasa wao owanansi waenshi haukaheni banu watso sharia yabo kabatino ngozendao izondrabo izonga mziju wao na balaho tsahandrejei harme milaila vale milaila hana sharia
yebenge yabo heni longwe ka mdungu jo ya tsorwaya yavurize hula afanye hula bahari ngasi harmamila mfano hadi saura jezila na kahamba bana hizo na ajibula leo none sokaya vanwe heli wa hasharia shahere guvernoma ya hende science valate mila nansila ila serikali ya kamili nyo ihane mikonsi ya hayo ihane namna hayo sindotso karitila etsandraya hawo ihalai hamahame hawo ihalai mbajini ebengabo ngutsojojo fanye zanzar male bavula haye badoka wanduambo kenyi hindine mila ya mbajini hawe mila etsandraya yema na wambajini wajwa wajahar male bangwe la msujini wala bansi hindi yema na hamahame wajwa wajahar male bangwe la ikoni wala ba wandu hindi yema na baho wabamba wajwa henda haruma le bangwe la washili hawende ala kwambani hawende msangaju ya dimani hawende zao mathalani fumbeni wala ba wandu hindi dabo yakanga bo sharia shonsi pia wakubalia nao haruma zenga zijazo mfukae ebengabo Tanzania mwabienukaya wana wa Komoro na mlawe haruma ujinga rahane janja haruma sujet ya usane gouvernement ni mwambienukaya mtitsodo nendusha kaziwa mwamba ukaba tulwa pare yeze maliza tolo bala malindi yeze arumishi handazi yeze joka utundazi jueza bakindazi ya udhulumi fojo ka ushinda sanctionendazi ye hamba sharia haina mbangongo itsona reform roharumo msomo wokaba kena mna yokayaze haki zahini mnashonizundihe roharumo unono yokale wenweni ufanyo hazi yake na Michel de Sante mfano hadisi roharmwe matembezi ukale wenu heni avion kao ketu repondeze critères les énormes ijue monsiju ha weekends itijue zanongo izo pia kaziti monsiju na izo ndezi hafadhonti izo ndezi tomali harumanti izo ndizo zijona ma investisseurs harumanti des réformes kao ngazi hansi wao o harumo jimlifu waheze mbawa res administrative public roharma ze société d'état roharma secteur privé wanrao pia ngebidoba kemishinzi ya ubalia abondo bahaniba hoji hafide so journal maleda holao kalso hansi msajaja ukuwa nangu ajojo rohe sawanzao wa jesawanzao ukaye mzazingu jojo hende hanzao ya jesanzao yembaba yende ya jesanzao yabo mjihansi kifami hau mjihansi hama shenkezoke manao nezila mfanyao ya rengeba ya maudu enga mjoka humsanctioneji yode mana mbilo kahe ni bahanu watso hasharia shaubirilia bahiyo nde ndongo ya handani dictature conservatrice ijomo wao ebenga haureje iharume sujet hakuwa mimi nejabanu mihanza nike educative gamanzoni mweleze nukaya ritireme bora mahususi lora aoneto arabu yare mauziwani hasibabu ndekuza wa Junaid aywa wahema wala wa Junaid shawa jao lande kuza wa wahema na nyasa barehemu feswad msidiwazi uke ministri ya nomewa de finance harmom ziwani juzi wala mananya wa feswadi haukam baba feswadi dem huwa mbaba wala wamzaze mtima kansi walaze hadisi kati laze hadisi manama bashari ngujwanzi hayabu shali lada hozima ilafa minzima nangamonao kaya ngabandikaole weinuko ajahusu feswadi ngwa obanunga uharumashida shaushemeza kwa jahusu mutu kwa jahusu gazo sharele oka uoma na nyasa kwa uma na mkomori handani wakaufaye komori kadwabili wajojo warifayi harume mala huyatoka kwa ujuo sonti piar ka voyage sonti piar ka kana problem mrama feswali ya kalmo hifadhi yansi ya ka ubirilai amania yonsi yabo yo hatwarirai hunda mrujola hotso da lo jau daena mruja mutu ye kari jale okazo womengo mwandu aka representer sport ya yonsi mwana hamadasi watwania yakawanilia ensi harume mendelo ya husana nesport yabo sonti siti wokoza hataneze aimana ne mwana nyasi muslimu no ndolo abala pia ebengabo sijani mweleze nukaya na mwesheleye kaze nongoraziwa nanga maliso yabo ya heto arabu yare mauziwani mimi tilani senanga manzo na ministre de finance nsum la umu hau enfin nsum mone ya haruma competence yo kakajasoma izo nongo mbili tofauti shanga mina hararanizo na unaho mjini hao nizo yafanya haukaya heni mriye ni kwa dhamana bahibo ya nsi halila mruka haruma doleyo wamji wao ibidi kebala watso mtomsirini wa mombe adunga hezeta abuzilo bonsiju hema ministre amade wabira harumwe posto ila onsi pia wakwizewa homsajaja wa maluli wao harmaensi wa mombe adunga voyakangwa mbange shababi yarenga fonction hamada zila yabalie utukufu na namna ya honesensu ya mwanambaji ni muziwani yarenge ministère de finance wanduwa doenda uzadeni haukayabo hajahone sawadilifu kitmemu ya data kazi tanziro yamba ha demisione haisha hitwa ho shijusa rahano nyamiza ha wizi ende prison
Yaboko ziwa na nyasi waze wahatu watukufu. Waho mji wa uziwani mazimeji watu. Wanizali amiri mali shimeji wangu mtukufu. Yanlole mwanamsho wangu wanduiza unsujini. Karijoba nurjeri mdongozeni. Rimambie nukaya no. Sa suffit. Ye manaha nyuna mwedema mwehensa baha. Baba la musa mumtama biho. Ngiwa hamada si diaspora bori biraure nda komori. Rambila ukanga simengon mwandu wa kosioneyo. O harmao de parole bon siju. Na izoko eli. Haukenu la wendo hula katsone saze kweli. Na yoba heli mdungwa bwari majumba mahustiri mambo. Ebenge boramba ngasi haruma zenongo hizo. Shari tsurdire influence. Haruma guvernema ikao isaiti shabonsi. Widzi urenge. Kabatsula oya bohaone sambatare. Koshindo atafanya bila mbandongo. Shamali ngazi tsingo urengwa zetu na mihononi. No tsabuswa mihononi. No tula maboshonata. Wanansi waonga mwonawe heli kaundo wareje ileo. Mengo ni mwezensi maskini rilio de Komorino. Yabora nzari mabiyenu kaya kamjaka ore matu arabu mkawo mombadua ila tido abidi mfanye bidi mombe mwanadua hata hoandu pia wanome wa wanawala paske ngabo wanawe njibale kawo experience kaiti certes ngabo kawo ambese wakaharmaze fonction za heza administration zila wakadi ngoni donc ngabo mbabi wa ele wao ngabo mbabi wa maîtriser yo ngabo wa voyager na ma ministre ngabo abidi wa kabesa kama directeur de cabinet unsujua donc ngabo nongwe kawo ngabo certes walona experience bala wa Jose ndongo shangabo ndongo na ndongo obahanensi ya hundane zetaburi zionao rido harma déficit budgétaire ya 6%. Rido harma problème ya seuil de pauvreté ikao yesoy yo sai atteigne 50% de population. Rido harma dette extérieure izatimizi miliari na miliari. Mtsikensi harma nsi hama Komori ritsona sho huza ritsona sho shinda ataba hagiza karnaka ushinda. Mkensi harma nsabu hozolo rema mabora bangabo manano mwa ministre. Valela message nziro makorera si wa Komori. Haukabo mkanza mwensu kabalabaha yeni ya joju saje iho yode furahanyu. No, ye furaha ibidi kokaya ruhundu mwana, ramsomesa, lewe ino hundu daraja, ngasi haruma furaha, shana rimombe duwa. Oba mensi ya hunda. Vala lebora tsinda bala. Lebora ndeze resulta zi johuja. Haumrambie kama na hende terminali mparore mangoma, raili agenda hunde baki. No, wanduri nde reusiti ya he mwana. Habalie baki haja, baheka bale diplomu ila haja ni uona. Yemijiatu pia, si ufanya attestation de réussite, si unikwana na mabambu, si ufete sina awo, si uzina. Hasibabu indri, ye mwana hende hawa swilindo. Ngamona waba harimwe mijia hatu. Ngabu wanduikao, ngwa hundoze doktora zao, bahiwe labo nzengu ajao, aeroporonge jazao, senami minga mifier, paske ilange motive yo wabaki, waelewe, wajendo bonsiju, warengwa heshoshi la rumwe miji. Wotu kufuaho wazemana, wotu kufuaho mji, wotu kufuaho lebavu, yonamna ya honeso wabaki waje halila. Shakari na ujue manango ndo yasome ribezera ndisore mangoma ngasi wa mombadua basibano mwanambaji ni joasa onti pia yani kwa ministeri hila ulabando bandwa hezedua ekanga bondongo wa uziwani nelebavu ne harumwe ni manano mambaba hanu bala ibidike ngo harumadua Mwenyezi Mungu na uhafadhi na washia wa humombe hewe si waze wa haho si heli fulani wamjiunuri kansi henema fulani utende hujahe mabanda miomo yenda ujehezi ungo ujuseshe hitwa shautinga mizonja prison obo mwana haukayanga mwonawe zilone kuze wa hejunaidi kuombeyo ndongo zenongo zonda junaidi enda atare mambeyi hondo mijini hao yadungwa mbio yarwa horiho yandata karikature wa mtsogo na ndongo mbia tsoziona yokana mozaje halila ebenge abo ila ibidike leson ya message ya kaubidi wa mji wa hatu wa uziwani ne mbajini waelewe hamando wanrupia wondo pande wa husiana neno minasyon ya ministri kao tiwono haremelo atarabo mjini nambia aitwarabu tsindabaha yaitwarabu ndo musizon hela johuja msijo jamde metwarabu ila maudu mlili ba mwisho kende hebi harengwa fungwa wondo pande wu upande wa saya ya he gouvernement ya nomewa dans l'ensemble ya huwa na wanomu abalo sikanzani mwabiani bwa Komoro kaya na mtafadhali kwezi mziembabe na iftea hatu si wa Komoro ngari joko wandu wenji kao ngo haruma yele borano birawe sifezi inu na jaune gouvernement wandu hele jamfi shami mimi usikitia ukarma le jamfi lwe mashababi wambo hizo ngama mashababi waso mawaivi ankli wa ile wao haukanga bo jani bumbili za mashababi ngabwe mashababi wa he mwanama mwanashe wangu Sedi Muhammadi yambaye kulimba kwa waende ya tsozamba ukaye kulimba yeye fifi ambo yaende yabo yanguro horwa yabo ngabo janibu yo ngabo janibu ya wandu waso maharumwezi ila waele wao hamade mwana Masedi Sufa uongwele wandu zenongozinu
hakawo mdulo na ustaarabu yenda tanikiwa shirika mengoni mwa shirika ya mali ya meke ya runao ngabona wasasha mtofumbo wa karibu na minjojo wavumbua ukasema hadi mima mjojo mvumbua wo manama raka wadisimamu ya njua wela hangu kao ni mjoela harumwa katira kabadzimar mwae wakati wahe opposition abo ngabo janibu mbili yabo donc inu janibu ya Said Muhammad mathalani kao waye ntu ya kaureje yi harumale jamvi yamba nguro hofungwa mama aduno andu mdungabo ya dunge mbabahe Sarkozy hamango endo paske yeye ngenda mrumshena wana katsu jangu joka wenshije nganzonde mbaha zafanye yaborelewe motivation yaho kaya kagenda bahanu ha conviction hende hamtapalo karitsu jwalo bo Sarkozy mbabahe yakamwanya sabonsi ye halembelanda vuindwa jingwendo yengufanyo izo karitsu jua haukabalo banu bala hene mdunge na lesinzo la hahi ngabo wakaona Humedi yabo suwangu ajodunga Humedi wenzao suwangu ajofanyo Supermani warudi tena wasote wanje hundwa jina hene mdungene fideli wa haya haruma ye ma lideri wa kabala yaweni heni jahazi ya zamabala mkini hange dunga unoandro hao wafanya jemana ama Abu Malha wado sote wafanya ze grupu za jeunesse Mamadou jeunesse Abi jeunesse abanga jordi tena ya rejei jeunesse Mirwadi ngono izo pianga bwandu hali hiyo parce que izonda bongwa ile wao kango halma mtapalo msidwazo kanga sinalanya swahili jamvi walobana washinda nao henu siku bano arumazerezo waoma activista madasi walangwa suteno leader fulani haposto walangwa suteno leader fulani haukabia walangwa suteno ambassadeur asbabu jau ngo banenu sikunga monao sise kanga shindano banu andwa he daula haki si ushindana ha si unjila narma ani divergence d'idées naritsende harma zevotizin bakarchone manufa narende banga bo manufa naritsikubale sujet yin fulani ngwambo ndabo fulani hende ulari tra si ukaharma idamalizo shako ya paro jaman ya shindano kabala sikanza munyi baraka nke mapesa kajanika hautika ulinda madali swali yani bahize kajantine visa hautika ulinda ndongo fulani baruani yani ke nyumba na moroni ndo fanya commerce kajanika hauisi fanya bana balarika humlindo kaya ngujoshina no ambassadeur ta visa kajazitowa izoti zorka ushindana si ushindana banu handongo za husiana neze sujet za hatu si ujwa ujaramba kaya bafanya mathala udanganyifu wasarafa za mali izozo ujonja harma suija ukangal saudabla haki si ushindana banu hasibabu kaya ramba karitsonda harma voti wajana nyasilingoni waturne wambango endao razida jau rishinana na zuki watu mze wa hatu metro mzimba arifanya jau si ukaharma suije kao ngarjojo ama udurdir kensiri hadisi shasi kardo shinda na banu hasije zokaya wala hendo lindani kwa beka janikiwa wala bala ulangu trahise fulani valale wa inunga manzo jau valati kaulindo la jante hula hantowa vala ole bidindunge nerende jau yondo mana walu hama Superman watungwe uha dezendongo isu ebenge abo tijanje ni mweshelezi zeni ukayanyima shababi mwamba mnome wa waloba no atingolize kwa gwako banondongo ketsi na maha no ngamjitrompeyo ngamina yakini okanga mina nama banu kina shimeji wangu Benis Isa ya juwao ukayano ndongotsi maha izongu zijuwando akemengoni mwana walo no starabaruma iwandu wadunga mbabalu kumani yele wao ukandrongo zo kazende hamaha zendongozo henda ha experience zendongozo henda ha swatan hairumbi haukaba numrujo kakankrishe kanga one jitihadi wa wasiri ngasinandulo walo ma doctor bonsi juu wahunda nivo za haju za msomo na bobaka wandu wakama entelo rahana omolikodi sho wandu wabuatsu kane volontenda hule wazia uwapusha nongo zindraji wala wakane shetikadi wadungu hata wawaswili haukaya ngarjoka ndongo zahandani de ani ganzoke ne volonté ukeno muruwa haukeka rijarenge ma jeni wanjiri wanomema ministri van wasoma walo na ilma taitisha ubonsi shawatsona hata mbahamu ya hiyonsi yabowo watangwa jonda wake pirahana wanurambango upirileo yabo nganzo handani wandu wana suiwa juoka ya ndongoti mashababi zenongo za kaujiri juzi raona fati huyenda kaurenga mali za daula zoti mali za hae mimi wamira kauonaru mazelezo zila wana wakaudo parwa haruma yemira moroni weni kwa mapesa no wahime wa fronte wananya wane wazieba titula maganzi yani ilati hamu yansi wala yoketsone sokeka opposition afanya yabona rifanyembi haweka lwe serikali wafanya abo opposition jamadu na libembi hakayo de namna walobano atsingo clash yana yabo ila wiyo ila irone soka yangabo dalilu nziro haruma fatihu haukaya mrufanya ndongo hamahaba ya ndongo mriazi tanziani shamru atsilowe wandu hambahindu yoketsu onesa
manadamu nanziwa heze twabia nezitendwa sha manadamu yetsenda tanzabo nsiju hasijini science halafu adole okekatsirenge guna nsohole ngamjoshinda nule fami parce que ngwashindwa afanya mezimine batino kawali maele na balowa komori yeshahula shao muhimu maele ebenga bona ritsohenda razia haurite problem yensido manke maele sohole leo yinu na renjeze ze tabu nsiju heli kawe ni mrujo humona rimpropose majana matsanu ngujo kubalake kapablo akebano ade mru no yabo yonde politiki kao e mananyasi fatihu haibalia leo yinu rijohanza rimone ya njie ya subuti yende yambe ye mananya zuki wa junaidu karohani njie homa amweni wone izo njo proposari male shirika linu leo rijo mamba rijo kari mambi ya ende harenge plus ya umuri habanga mwendo zangu Comores Telecom ndena onese ye jitalia hangu harme mashirika za mao leo inurjo kari mambi ya hende harenge plus ya mirwadi hende zahe harenge onikor sheka ndo tsola opihona mbaba hahe yambe haka conseil privé na bala kwenda mbaba hende ya msomeze makri lewe inu yaje yake yena Daniel Bandaria mwensi bala mrure hata Daniel ya wasulishe jahaziba mjumbi yambaba nga muni minister minde unjoba nundenge bato nike jemhu wangu idarusi nikene secrétariat kanga secrétaire général wa gouvernement yabongo joka onesa compétence ndiboko izo amri yabo toujours ngawe entouré henu tsoju wanga una makonsei walo yabo wajodo hambiezo abidu fanya shaizo radio jibi wando henda sur le terrain urenge uonese oshenkevu wako eli wala wambangwe ndo na iriwon bai hondi hojo hones shati ndo uja toujours ubaki harumazila amri haukaye wande se gouvernement woi fatihu na mzaza hahe no wananya wan shabane mze wabaye ngar moleme voto tsariali ado wazaze jour yabori kanzara mbwana nyasi wanukaya endongotsi maha hata tuzisesu ala yo juzi bansamba yebanu ndongo maha haundongo do watwani ya nezitendo za urendarment haukaba nuhunu Faransa ngasina ekamwe ende mundu angalema medecin wa hanyu akumwangalia ni huno wenji wawata mrufikiru kabala kwa tsina fahamu wawandu makokona ndo abaye onde ma medecin ma professeur walo hunu walo harmaze l'hôpital warangalawo ni usiku ekamwe ndo ndarmaze université homa alar somese wao moneda mone ma professeur aloyu wawandu ikawatanga bondo hambuda ngabandu atawatso uona shawaundo andu kaongwende swensi inu hasibabu indri haukaya waile ukaongo na muru wango na ankli ngwa jozo wafanyao yesha babilongu fanyo yedar manebo ya haja yena wa yulo banu Macron hata juziraona premier ministre na moto ikawa mfikirikola de ministre moto wa handarmensi inu yeza wasilia hindi kamjono katsawani wenda atawatsongeza baha Marine Le Pen kujoka rumensi izo swara fambi na shiengo wa shitarmensi inu yabondo ngotsi maha na abo babiri Mitterrand na Macron ishode shebande chansine le bingu haruma maha sho haruma experience na namna yonde sansi nyinyi mwaishibano wakati wa hefran na mjemfanye bila yabo hiyo synonym ya hanzane lezo wa Comores ukawandwa tsile vishiwo kari barengwa watoto wanomewa handaninga si haruma twaramo eske ngwa maîtrise eske ngwa joka ushinda wa eviter lobby eske kwa na haruma intimidation owenji wa haobala zila nomination kaongo oblige wa salimu amri haukawala wanruendao wasutene projet azalinge na ze projet zae azalingu juani okaya heni mbria maboka fanya ja udona fanye henu tufanya bongu shutewa hazaba wayo kaye makonsei wahe wotsi wanromnika fikira wandronda bahati wonde riziki wale shawotsi wanromnika fikira haukaza lieka ni kwa fikira izono nsipyanga mjuwao panuna botsu kamtoma kalmaode ya no ngambakari mwe position yangu ya adabu shaya kwambaze kweli ebengel kanzari mnikeno mfano wokaya ye Macron njuhu wa Mitterrand na François Mitterrand wakati wa heyezi ya Mitterrand na woi eze nongozi nungi zoje haukeka mshindi mfanya hizo yabonga mjoshida mwele okando ngoti dokaringa sina mashababi warende sizao ensi ye wanu wajalewo wakanensi ngabuwaze waho wabirarma ensi wakana amani wakana swibra wakayabo wakaneze ministerizo wafanya mbandrongo rikana gouverneur yakayabo wamba mzesedia sana sedia ashimu rundo shindo sha volovolo hata haba abaja ma gouverneur manga ye volovolo efanywa ye amenagewa ye irende rikana wandubanu wabira wawahazelise wawahaze aeroport wafanya jau wawandu waka wandu aduhazi radamba kwa janande nsindongo yendo beaja yafanya mbandrongo ya aeroport indwaji hau yafanya poro indwajina no wao pia wajuhu wao na wanahao ndongotsi maha watukufu ebengel ka ujarambe wanruani kwae gouvernement ukaya ngani haruma hasara nziro
nso hijua hakaya na mfanye muhimu hata heni babanu mralio ikange na experience aonre bahati yatike mhara ukamu mkomori ye mhara worenga risk nduna subuti ya renge risk ranyimlo harma zemenage ranyimlo harma zitanda ranyimlo harma ubea ranyimlo harma ze batima ikamro hani kwamba ushefu na sauter sur l'occasion yende yaone ushefu c'est quoi parce que si rongo banu ngarongo en conséquence de cause haukayari kaya harma ze do mana hizo harumatsi hamanda inu ya ujeni ya ujeremaliza wandu na wanadamu wajoka wa babaho na zazaho na namna ya ujerehani ndongonsi pia mdama hana maha ya bongo ndo husomo ngojojoka no ustarabu hauke na experience shezi njiwa uzisomabo haziju haukaya diplomu yoti sawa na experience yoti sawa na urenda ngojojoka nele jakwetswani shaho enda wakensi ujere izono mbili tafauti bata otofanya planning ya rohaz ngabo wajobi tsantsumbi hotso shinda waranje ye kompetanda mwibi yenga mjompalie na mnaje ye jenda harakane hazindobi ye joje sayo onandobi ye mleme vunda mwibi hautawa hindi hautawe returu parce que zenongo pias joka hujangazushi sawo zibani wewe kabula ya ula mwabonsi yonde namna yadho amana ye kihaki harumansi ye kamba balu kumanilongo nza hukumu haruma administration yendanai hau societe d'etat ngebiro yandi sebo juu haukawonde yaniki wadho amana ya kwenda tsa equipe ngamtsingo ujua wanyu utarabu wanyu kaya premier ministre onde kwe hanse gouvernement yabwe mruola pia rais ngeho dingoni mahengu mwonezo afanyao yende ulone politiki ya huibalia ya saho andri ya onoma kompetent ya jojo fanya hazie nao siba hikao ngaba joka ila familiarite ani ya esprit d'équipe parce que kama de harma bahan ngamfanyo haz ye ministre wa aménagement katsushiliza na ministre fulani wende wakansi bala arme conseil de ministre sheni mdungure mwema nanya we jasujo la hayu ureme hula yonde hele gouvernement ya zalinu ya tsoka ya hata waja wakautole halila wende wafanya clash wakauremana hawao azalika jaka hunda faida haukayeke ministre wa he finance ibidi yeshiliza na ministre wa justice shangondo bala harma clash wala hazubisha mru domwe wala hada amru na zenongo izo pia ngio na wajibu waishilizane ze ego izozo kambali basi banu izo nazo nabe mashababi wanu kaya owenji wa hanyu kabatsa tambe semru ya paro rumatumo la joma lanku ya babanga mwendo haruma ndongo ikawa tange jomkini hamso ni kwa dossier yabo ya huitrete mkensa abo myangali ata omiswabo mjitoka etika kubali nke ministre ndendeje. Il faut savoir les responsabilités c'est quoi. Gari mambia on en conséquence de cause. Si nusu ya benge rika uruma benge ritsoni kwa ndwaili warume. Sha omweri wono uruma ishwendi. Yemruka aje. Yeze pression zila obo jungo kwa mru hindi. Ye hata ujokondo hazini ngodi ndo na rongo hindi zebarua za ajabu wanzo uzitrete wala uparange mwade wala katsujarme conseil de ministre nge bido mremplace wala nge jau zenongo izopia zoto andisa hambani zijabo juu ebenge tikanzani wambio kaya komori yokande inverse haukaya hunu ye kisharia ye dhoamana de utendo atsaho kaba jindongo quelque soit harme domenia hai ya uparande ministre hauye ujo parande directeur abo ministre ngondo para directeur ba directeur ngu paro directeur de cabinet waja wakanso la fanya chef comptable la para ja wala para daf wando alende wakansi pe wa concerteana wajue ye problem ya détournement de fonds ya 7 milliards ya rengwa hunu harumale dahola unikor yengari fanyao yeze 12 milliards zanso abani mgomri rajaronda babakisha 5 ata ye dhamana jabani yatso huja ezenenda ndongo zo pyanga nzozi fanywa shekao jiri hindi ko morenadi ye mtiti nde peyeze pokase na mtsowe na zenongo zahe ye pyramid nazra ezajiri o afungwa mba ye shaihana kanda no lade wa handani ye kale wo inudho amana wakamili director wakamili wa shirika ngonde yambo kakajako jwa hizo ye makesie wa hewa kafanya kajaju wa mdama haumdamezi mapesa ya kauteturno haruma shirika abo kaborende yabo mru hindi o afungwa mba ya zingaro handani tishahani no wazingaranda wala watiti na baleki daraja yedho amana de ulobo juu wonde urongo mshahara mhu wonde yakubalukange na kompetensi za ujere wonde yakubaluka yange matso heni rongozi jurar male daw wonde oranda president compte rendu haukangu bwe ministre wa ministre ndo ndarma conseil de ministre yabo ze bilan gouvernement kaonga zipoze wao banu za usane gouvernement izojo kaufanya tidem tit ngujozi balia ya hedaraja ya bweshedaraja tai waswili bahema udu enquête ngejokenda asihate sema bonzi shango jona komori ya ubeyo wonde ndo afungwa shaula uramasema liwonde ukobonze haukendi ngabo komplisi zao ebengetika ujanje na bewana ama wanu mewa wanukaya mruna shemeze ya juwe mratsende hambilo kango ndo bonze harima mkataba
mrukaja paropashi ya hauka tujo diplomasi hauka tujo anongozo fanya mrenda keo hatungula taimana ye serikali numi dale kanga joka ufasonzi she serikali yinu ngani subuti ni mambienu kaya nga mezimira riyo minji harimwe serikali yinu nsudharau karitsu anzari denigro anasho hatuani kwa ze fonction zinu sha ye namna wajoko doje exprime nenamna nsi joka evolue harumansi ya krize halinu vrema ikaonga monokaya unsindo wakati azaliwa utsabuha nema nahe harumwe serikali ya Comores c'est pas le moment et manafati huwa ekatina experience yoka secrétaire d'état imbabionga msibutini mwambieni si hamadhara yokaka tsujo debe haukana ujorume ordinateur shangu mankendongo zinji banuna mkubali zori mwambiaoni banu zila promotion ni mrafanya shwa ngaboratsa warbaki unurfanya zama shirika abonze ngaboratsa wawande bonsiju bravo aheni mzimandao shana wakubaluka ya nganza umriali sebo mandoni azalika jakamjinga horenga fatihu ya mtiyo bavunado ambange conseil privé aka conseil baba yendo kwendi mranzo alelo kwa tabange harmotsolelo shahaka henda yende ya monese ya mbali yenda Arabie Saoudite ya monese zendini ya mbitsa mazelo bizahi ya mnikeze strategie fatihu pande ya anshena baba he piata na leo katina experience yansi ya isoma shaha somo experience ya uhadaya na ukadamivu yo errori nziro ya rihunda leo halafu enda kaurenga rengewana zijane kaobao kabati ya parotante na dhamane koti lo kambe singo jonda kadaf haunda akajau ça suffit dafu mkomori wonge na rongondi ko katina longozi ndizo fantos lo tokaze malizi janise arengeza sali bwando atehulenza ngari jijuwao e ministry wae abidia lale hata bo maharibi go mundo balat 15 13 wo winja basahenza usiku katsonda hazini e benge aboranzari mwambie nukaya banwe gouvernement mwezi mezimira ruwo winji harumansi yale mbelea rilo haruma deficit budgetary kaonge tingo krezeni wakati Ritona ndongo kaonga rishindao wasi harumwe valeur ya he marché. Si de marché ya dunia, de marché ya hele bavu. Mkoboringu propose hindi. Haruma katikao baada ye pe security ya tilwa. Ya baba handungo haruma politiki ya ubarikisha ye shindo shahele bavu la he Afrika. Mkoboringu jokwenda huzendi. Boko langi katsuyo na bahaja yuze. Kajenike valeur. Ye lava ni tishabu nsata bandu kwa ja. Tsailamba majana chimanga abira alishina jau ketsu huziwa. Ha ye karamfuza nongo zahatu ze matière première ani ze maadini zahatu ko shindwazi jwabe ko shindwazo no baba han ye nsisi bonsi rikauli makaritsuli marikauli wakaritsulo wanazijana njinga obonzi ngobonzi kabati nongo simambianu kai avenir he komori lembelea ba komori izo simambiani donc we gouvernement inu gouvernement kaoi ko jenjeze ajali juma ajali izoko eli ngabwandu wakabala wakaurenga mapato le byala msaidie na belu kaonge abataba na fakrika uwe manayansiwa de terror ya ukangu joshinda jempoze belu olange point stratégique ya azali haruma point zinji ikawe kato ndo mtuaba la bona tso muwa shayati mwehensi hizo wafanya onti pia haukaza aliye kanza ndongo zokaya yake na mrujo msuspecte na bandongo vala ye feswali bo yako prison ambesenga bandu adende mambo ka feswali jau hazila namna yaonaye pwa ya feswali hanje hararelenda mtwenda mungwa napo mkino ka feswali ata kajakana dongo jisu certe aparo ndejo ka wandu amba nafanya amba nono manaranya ye usonziani jesha hifadhi izo dizoresha feswali amba abo haonesezo ya soma nomo notsola ka victim wa hendini sambi monezo nda sambi zila silongozi nji de popularité ya hahi ni harara ukambe sengu juo wandu haruma zensi za kiarabu yabonge muharoka yekahanwenda ira haruma msafara abambe sengu ndi atsema mercenaire ha neutralize yabu samahani dalonga mimle yabonga ranzorone sokaya wandu wanu wansi wandu ikao wa joshida fanya tambandungu na haina mrujo sekre ya kweli ya zadi na ajilindo kekaza la mtoa abokaja mtoa pia abwefa mdunge imango ndo ya repose ya jaware jeze ikainumba asambla ya hoa toto wanu shanga moneza hunda Sarkozy chola hende ya usinye ukarika tufanye passation harimpaka ya himata zensaboza nzo zifanywa harumainsi ya Komori zifanyishie mana yende ya sainisi zenongozila hende balata wai ngamwambioneza kweluka ya henu wakati gouvernement si wao zenongo humedi msedia kwa mbebala juzuka ya wasa wende wa hadisi ya gouvernement siwa mparoshi ya gouvernement ya usiwa Raisa subuta pashia batino kanti gouvernement yarenge mru ya ka ministri ya msisabonsi ya mnike interimu zila pia fati waka umete pression parce que mananya kuze wa haka urejei bonsi juu hafikiru kambe sauda rusi hamadia rejei haila experience ilo na idarus nepua ya hahi ya ijuao ya hijangu jo renverse tendansi fati huya njilo abavuni hamete mbaba he pression ila
mbabaha sise gouvernement mbabaha pashia harenge mruya Musa mhansi do amana na monoke yonsi jendao bali nyata wakomorika mtushida monoka bano nsifu na mwone ndongo hamada zila c'est du jamais vu président subuta ce gouvernement pashenza yale bezensi halafu Sarkozy yeye hakaujua ukayakanaka ukakanaka ukaministre kana urekonduzewa parce que ni mru esa tolabala la vima he adabu ya kihazi vala président sa hampara hamfereshea hamwambie kibavuni riwono Sarkozy ajuhana hajokaka noko ka ministre bahibo ya siso abonsi ulando wakati ya balaye ye parti yahe wonsi pia wakaujoko mahatsida unu mmono heli wakahenda mbio abi hende hari jeunesse abi wakahangara azali vahe Sarkozy balo wahewende msedia jirelie na balo wakojo kaundo mwisho hao shansu jola hadisi ngini msujo balo wafikuru ka ufanya hali lazali ngujo shanje fikira hamati mruwa mjuwao lewenu Sarkozy ndenganzo atisebonsi na waba ati Sarkozy tika umono kaya kaujimuye hakahenda mbio hakanashi haya kaufanya jau shazali hakanizo yakauona lewenu timambia nukelone gidon sinazali de mwana ndo manara rora nsingwa mbwana wakomoro kebanu muunda ni dazi yefati humdi bokolange hamanda mekanso jire mabati si genga mkubalio kakola msingo jababa handenga secrétaire d'etat uonde ulone serikali mazishi jimla wa he gouvernement wode ulone serikali genga mkubalio kakweli ngamonao wanazijana tojo atala nabingo ndabi wende wale mbezo haruma jahaziza mao wajema udu accuse wahandu wasawale ngamali wenda zao wajenda waone masanduku ya heze ministeri wakanizo pia bale helizi liyo wanazijana hamanda ila walone avenir ya hao wakubaliwa bali wawende wa tilwa haruma bila ya wanruwa zewa hao wawarenda na iwa waruma na iwa tsunambi waturenda ensi wendele wenonde wa protege zembisa msedie ne zembisa afanyuani abi ne zembisa afanyuani ni tijindobi hata wandu wala pia c'était pas le moment abo mashababi c'était pas le moment haukati paro zamba banukaya ngejwenda makati hata mlungu chanzano mwa ministre de finance yambe nsutsaha mlungu chanzano mwa ministre des affaires étrangères yambe nsuhanza zenongo dhul kamali yazifanya oharumwe mikataba hionsi pia ne majaya ya yausa ikele we inunga bondo bala oshababi jola yende arengeze mbizila ya zirwaye hey kamsono kabonga sarma situation lonziro wala mbensile mbelea walaza lare memi wangu atakajonda wandu nabo tsukangaro nawe mashababi wala no mais c'était pas le moment parce que ababa ngondo wa creuse harma dongo ka kwa jazituma ngondo wa libe pokase ministre de la justice ujua uzanongo zarendo abata zafunga mruhama mse wa hatu sambi zafunga mwana nyasi salami zafunga mwana nyasi Archimed ebo hajango jokonda arume wadilifu watowe haungondo arenge continuité unjie o haruma wa mro jahannama ukabongo ndo asedia ukawede ulonezo mana rangulewo inu wasawasi nya wakubaluka wende ministry wa mahakama yabonga one wajibu enda wakensu to alieze dossier zaho wandu wafungwa hanziazi zo za kihaki watowe hauko sione hamshinzi watu wandisa shawandisi wa wakati wakiki ya rohaya abo baja wasaya renga Muhammad Hussein ya dungia zenongo hizo waja wenda hata zaja zanjia baha jaye Muhammad Ashaf ya jayadi tena yenjeza kush watoto hamandanyi mwambanga mwanza ndongo za ukweli mwajabaha ngamwendao mwende mwasedie mdenge sambi mumfunga ukabunga mjawaru mwa ye tarehi ya hema waziri wa abira wakati sambi yafungwa pia na salamina boboshane mwananyasi Dr. Archimed no wandu wafungwa koki no wandu ambari misumari zenongo zila pia heni anjabo ngunjiwa harma ya feri eja wakati tonku kwezi watukufu na mtafadhali ni mashababi kamlahu lwaya dunende ya fikirizo yanzao ya fikiria venir we mwanamsho watu wanome wa ministre wa information porte-parole wa gouvernement woneza kahamba msaidie ngarijwao kawe mdu wala wa haruma mji mtukufu wazalo haruma dahwe kao zena saba no wauzaya woti wandu wa histoire wakawa doti la hulafanya hula ngwaone fierte ya hobo wa zamana yako marengweni yakahonese wajibu yahe yakaho informe yakahonesa zenongoza ya lomru mshele wa inuya Juliana wonsi juu haila elimu ya hahe sho wakati tsinda unu wakati wojari wane manamsho atujawe ujebala udamba nongowe samvulwa tsinda unu haukango joke peplo uyo yisa yivu yabenga bonyonsi pianyi mashababi msende sewa haruma hanamna yonja haruma msaravacho wa hemeli ya fatihu
ikafati ungwanza zame na tozama yeno wandu wa maribu na rengwa baba hahe no wajomba hahe yadunge na warme jahazata wasulibo mjumbi shamrati njie mfanya erreur na nyinyi nga mjoka hujamjempe yeze pokase zamsedie no wandu wabira bala pia kama ministry zejaye wandu wala pia nyinde mdomo alibese pokase ukwendo ngo saisa yendongo saisa banengo saisa ebenge kwezi watukufu sikanzanelezo wakomuruka mtishie zambo banu wananyasi wakao nuswa watakwati namba mitrizi yamba nongo tsoka yonsi ya usaneze nongo zinu nuswa ngwa ile wao shangwa fanyo sambula habu anzono ngo shamrati rengo kari shababi yabo zenongo piandizo no ngabo mashababile wekao mdungu tsawo mdumdu hazana shababi zenongo zaho shababi wa leo wosido shababi wa jana rikana miji mkawone mashababi wa karmwe miji ya jana yena mwenesi mashababi lularmwe miji leo angasina ndongo indi angari fanyao aye mila aye ustaarabu azanongo piangizonda njamambiani ngamfikirio ke lapitale maarufu ilaye waho na watilo zombo hata ziho mbinguni hau dezombo zala wa misionaru mwe dunia ejoko jazirumendo nyinyi wakomore jokor zombo zilando no wanahanyu wa somaru mwe university ya komori wajahunu wajawazieni mdungu tsawe maisha heze taabu yabo deja ikawa jakume hunu wao wararundo ndo lekodi yemfukari yekari kana wana wakana friki wasoma uwarejeibon tijua wambeseka wakakume waondo wane sho warandaru wapasha majahazi mopia ngungu jorehemo wenda watalifu armazenzia mngu ya jailo ajabanu watsahamesha wayahunde shawa watsawa warengeze diploma ze doktora za hao neze master de za hao ngizo haruma mivuvu hunu ngwa ujumotso sanyungu otsamaesha kabatsi shwa ngwa ujumotso be yangono mana mkomori harwa doktora jaban hajangu beyo gasi hunu ze hazi pia za husiana za hema ouvrier wana wakomori lona diplomu izode ze hazi rifanyo Faransa na bonga sina wandu hunu ikawata ongo na wanase yape na indino ndo rumao shayonde na mnensi ya hansi ya lela ilela umavutwa maya ebonge heni wanikiwa ngotsohula eyabo se doktora za jazu sonyungu Faransa ziho somishana zibe yao hatarwando meri halo zitanda manga na abori jojo kabo hatulifanye zindwa jina ila pitali le jok amtsambela pitali joko njabalando woma infirmier woma médecin généraliste woma spécialiste waja hunatanga bwa cabinet ngamono kanga bwana wakomori walo mavoka hunu wafanyo hazi armaze tribunaux zilo hunu yehulando yabo deja kabatire levu bonsiju wawaraza ya hunu yemaisha jadanganyo harmensini wana hatu wa minyulao msomo pia hamesha maziro ndongozi ndwa jina wao watavela yabo joko renouveler komori maudundo beso la kantoa na wala wajuole wala tsina wanu leo wala wana wa haruma ndongoza wadungu ndongoza mpira wa babaha unazaza wa sutena tawasilibala sawa la wende warenge komori Mwenyezi Mungu na jaileri parwenda tarendar coupe du monde direnge banga botwama eske yo ndio sisiri wona wana razale oman harume dunia leo inumona Marine Le Pen yasa wa Faransa walo capable yaje haruma ezi parce que inuti azar Marine Le Pen katatso johunda haruma ze election européenne ditsena jehune législative ya ditsena atende izondabu ilatishwa ya azar seko wa Faransa ngwa kubalio no wa jenua lobanuka ngwanzo wafanya changement ndongozi ndwaji ya abu heni mru gemrumeni yabotskanzani mwambie nukaya zenongoza he mashababi wanu na wafikirindo bashababi ya bahati shababi ondo pande u ngamnazie manasirengo wakati mwingi mwambie nukaya wanama wa Komor rijilwa ni mkiswa yensi ngalal hakika zodingo mwambani banu zinsongori tsao yezo zaje wanadamu kwa pashoma gari zenziangi zombi wanadamu wajosovewa wafanya accident ula manadamu ya joka hashindi hasovewa ikangabo la pitale kangabo andu mahususu wa maîtrise namna ya ujusamri yako za ekolonie namna ya ushinda ujusamri hobo haleba wa namna ya mrushinda harakazi ya damu fanyo hemoraji vanu fulani zenongozo pia kartina maîtrise donc ugarile hiwa wanungu atapio haraka watowe mru yakoza kwa tujua namna myotowa ngondo wamfanya lesion bala hafanya ndinga haparaliza au hafu sur place hawe namna wambalo garini zo pia nungwa minimizeyo damunge rohao kuchujwa namna yozia urengelo so ufungu na balele so ila balake jazia damu shabala damu gutsoro hayenona na werenga leso kazabo jwata ndo daktari damu yisa manadamu hafu
na balanga bo namna ufanya garu banu fulani ga namna ufanya ndongo fulani izo ndongo izo pia zeso za premier secours ze massage cardiaque e mwanadamu ikatsu respire katsu reagisse haraka na rendar ma massage awo ingu respire shangeli fulani haraka afanya position pel le sinarifanye japani ze ndongo izo pia ngasi harma uziro akanga sina ignorance wakanzi ze accidents jiro komorizila yekabwa jiri accident kume amsubutini mwambia nukaza accident fukare wanadamu wale karka harumansi kao ngabo formation de base za hemaraia wanruenji wa jodo sovewa hatanga sina dutu paske izolongo zajiri wakati mwinji ngabo wanru komori wado zihanamo msidi wazi ngasina zetare ngabo wanru wakautilo arumema kiesi ala janaza waulamuha ngabo wakwenda wasisonga mani walamuha haukala wanru wafumbama oxygeni ngaihisao ma infirmieri ngo bala ma etswanya ngo bala aruma hadisi na mabangazo mwadengura nsole tse chambroni oxygeni anda taisa le batilibak wajabala wakansa atakwatu joka bale oxygenisa mrafariki na balanga bo ilo bala ya jaya ya bidifanywa rechange sero mungurungwa nayi hendata hawa mruha afwazi mbisa mrumu hono hata mrubande zindwaji zenongo izo pia ngamfanyo betizi ngasina ignorance ya mvubo nsiju yabo litamba ukaya harumaze ajaliziri hunrao rekade kote ya medicine rekade kote ya accident de la route ndongozi njiza joshinda zisove ngabo negligence parce que wabedu andwa wakati wabidu andwa ke yabo kwa tsukaya wambango ne specialité wa maîtrise zonongo wakao yabo kwa tujozo wafanyao yabo yo conséquences graves ikaonge jidao mara ya wakomori henu siku armaze ajali reka domicile reka donzian reka de l'hôpital haukayata wanu ma etswanya ntiwanu onungo tsona mraka ntivolo zata haleme wajo ajitel maarufu hende bala ndisobe ndata humishausi kubaja mfinwere bala bo changer sero muhiyo ha changer sero mukado bilumo natura plus odamri akaubea izo sinongo za bêtises donc ngasi harma problème ha kansole wakabaka ma contractueli harma l'hôpital el maarufu wafanya grève wawanruenda onda diplome harma université yemba ya medicine ya hatu waje wamena swambilo kanga mjoro hangar jota wanraji o wanraji wangu alonda hu ko wanraji wandu mafam de ménage wanraji wandu wakarma medicine traditionnelle wa hale wanraji wandu watingo karma ze dispensaires zo mijini halafu ndo warengo wasiso harma l'hôpital kao nganzo imetrize wandu kao wasa wasuli harma détresse kao anizenongo izongi zo respiratoire unsujua ngo dans le coma na indini hundu mrikao ke jabidi yake hula hende hatula hula uladi ya kansi ndulo dans le coma haona mrasange madaraja habango njezo gaza ngubunguzo haimezure nai hadiwazo kabale gazi ila oxygeni ila yojo ata ibisi mru izo pia rusomwa donc uzanongo zinu ngasaruma zero wakomori wenji wa ula yao spareshi ya rimru ya kakomori yakafanya operation enfin hakahungula umuhono bahia tsongulo muhono watsubidi ngesa ila wako jirante konti wajowa mungu wa sawa mungu wa mungu mihono mili izo erori kauzo jojira tarmansi nku shamjo kwa atungizo zinji ngono mrenda hanso el maarufu hazimbe mda haukatushindora mfia haungena nkowa hambilo kaba ninu tsinongor josh dari maîtrise na bahiziwa yemdolende Dar es Salaam ndo hondola mnandongo mtiti wa mafitsi senongo hizo na mkubalukanga sarma situation lonziro bontiju izo sawa neza accident de la route yekabwa jira accident walandu henda nduti tsora mbio wavurwe mruhoba hanu yako za uwa mjusa wa mwimisa na kamtsujwe kabala homoni hulange na hemorrhage wandu wasido fanya ndongoza shaizo pia yotsila wa mahaukaya hata wala wo formo wandu kwatsi na inamna yo forme na kajajaride shari joro nese ebenge mitskanza ndeje harmo suje aho mji wa hangwa haya mjini ya jirosi kwa juzi ya he accident sa accident bambe se senongoli za jiro andu mwambo ambe sola mri yafanya kusudi shanga banketi karno jonja yu samahani watilo mroha haya juzi wa magari mararu na ambulance l'hôpital na bondo hautia karibu na l'hôpital helikao ngabo bahanu l'hôpital yendongo yoyi wa hirenge mbabi yesa sidi hindi yanketi ngendao shami mibangwe mana na jandongo we namba zinu za husana tena neza ajalizi jilio kakartina wandu bonsi juu mahala jahaha ya no aeroport yabo bahanu bwazima même pas 20 minutes ou 10 minutes ayo inji 10 minutes ya gari yo inji ikuwa na nyasi watukufu wa mjwa hawa shemeza hata mjokuandu waka hawao watino kuandu hawa shemeza wawono mro haukamro wabisa magari hata yavua hata yezuna uzo za malala
abo mrungo leo kaya heni mri akaba hano akahono mroula yezazi linda bizi hahaya wawa para uandu waliona ya security incendie aeroport wasubuti wadwambo kaya kwa nojwa huja mpaka wani kwa amri yondongo nziro kawa tesharia kwa tushijua yondile mdingo ambaba nwenu sikwandu walisomesha rari ngwambo kayono na assistance à la personne en danger yabo yo problem nziro hokale wo yinu hakika Mwenyezi Mungu yebanu nyinyi ye legitime defense mdingo ivumbuwa ye legitime defense ikao nyi hanzo ivumba banenu wakati yenda ya ulilwe mananyasi muslimu yambwe la legitime defense intrusion de jour yoti de nuit yo intrusion du jour yo keja sababisha mrulo nabwe ya sekulu buluki hauke legitime defense definition yoneso ke kaureme mrumbe na ureme be eka humsekuli yabwe no sekuli yebwe eka ho tashononde chaque jansu kaya bali reyeli shindane nabwe impossible halafu harumase intrusion omanela sujet ya muslimu mto parenthèse ilaika intrusion du jour na hiyo kutina wajibu uwe mru hauka yongo maîtriser shay intrusion de nuit yondiwe kaweka na harara kujamba uwe mru shayo doko we ujoka un peu plus ukaankie hujwa hudungo mru mshaso mtowe shakuna ujwa hona mru ya njoda honia ho msanake nsarmwe kanape ulonzi anu ujwa ndisombiha yokutina hata raison ganzo handa numuzise sofe kange menase ani ngumenase sheka ujaundu mraka ansi ganzo muzise ehunu njazabari ekabala kautawa ajadi ekabala ngena problem za sante hajeno nda hajirani ya sansori kayitsi hajona ndina onumango bula bala hanji yake nsa respire yarenge hawa yarendeje yatsahemba majiano sonongo zopia zojo jidoku kutsine wajibu ya utsorema hau pare polisi directa au jao no ganzo nde ha manu ujue rango shamwe hansi bala par contre masihu oui ngaona namna yo jishangaza basi banu zinu za ajiri haha ikawa na nyaso aeroport undio na mwambianu kaze formation zinu wanungwa forme osha kwa tswambilo atomiso ukale wo inunga bo mro wanji ya mjini subuti mwono mrongovu wao uo mro wa jondata utsobiso mjipia mke yabo mke na magari ya uzima mro hamanda ula msubuti mdo ambanga mlindao ordro yo erreur parce que abo ingo kaya abo maudu ngamjoho na ndongo zindwaji mfanye pare na banu yo error nziro haukale wenu kamnaka ujamzime mro bandama jile tsandaya njebo pare jula la itsanda mjini mone wanja magari mro kamnaka ujobira mrambo kanga mbiro mwende mwabire za salimani msihe mje mzime wa bandamaji shaka mtsutende mwazimo ulo itsanda ya ujoka humbula nenzi ya mbire no yabo yo problem yasa ya hauma unda method mwajojo ufanya namna yo separe wale onde hula shado kanga mronsi yo mwende hula mwaparwa na balanga bo ajali ya sabira bala yonongo nziro mjale onganyi hahaya ngamjao moroni mparwa mambilo kaya ngabo narabede gendarmerie ngabo accident abira banambwani mjaha ya mundu accident ziro lo bala ngamjoka hanse haha mwende banambwani parce que hulandi ho matele mwaparwa yenga mjoka obira balaje ngamjofanya namno kaba ke wajo kipewan haumpare walo karibula wa ukipea banambwani vanyumke nsibala donc mro wanja haya msibuti mambe mkaulinda ordro yondongo nziro maifanya yabonga one soka kweli yensinga ijendao yotsi amri okaondra lolinda ngamjofanya mjemdo rande compte na banunga bonongo ka mrujo renga decision yebanu harmanyo andu mlo yabo banu nyonsi pia kaba jaha chef yabo wabjorenga decision akati bajo jandongo shabo ye kampare chef kajajibu harumase nongo maniko apia kamtsinamba legitimite au kayanywa rojo renga decision harmanongo donc abo avion ya jonja mro yabo mpaka mpare chef no ngamjwamba yondiwe rahansi wa donc yonge wajibu rifanye nge yabo nyinyi mtso hansi woka ya mparwani wandu majirani walo harumatabu wasawanjawo mlona magari ya maji ya jaya ya lo yabo ikaya o deja o de magari ya bidiazi mro akabanunga bo mro kamuka jozi mahamaji no sindeheni mro kamna ujorenga mro wa kurwa mzime hamaji yabongo tsonda waji weufe haukato jo hole majao ya hasiri ngo ufo ngo njezo mro ngo jito haruma problem donc ngabonongwe kawo jonja mro hano kansi nashwa mtsanga wo ahalabu wazima mro wa gari rahana maji hasibabu indide zenongo za kompozele gari wilo de essence lo bala kuna ujorenga majolar mu essence yabo na mjoka ya nyinyi mrende nai na zenongo zinunganzwandu pia wazamba ataziwasili parce que yo erreur grave okabakola wakose pumoroni je haya ijezi memdo nabonga bo aloha haya bo aeroporo wakansi kamsono kauno adu yuhundo jirao inondongo nziro banunga mfanyo mzaha nsiende sinongo isonongo kawo mimi bona zishati shange roho na hango na hake kawa hausiu
ngeka haba watso sabo maudu wazia opare nukaka mtsubira banu mdemazi memro malahunda jini wajoka ufanya wajiri baha haya wa aeroporo ngabo mapolisi nganzo yabire ekoze punganzo ndi afanya sekure loyo hahawa sonzani watamagaya wambaka mtsubira ngamjamba wo madui wajojo hambende kweli nupare ya serikali shainu nge warma arud wajojo hezale beilwandu akarme mabaya ndamba ka jau no ça suffit yemiji warenga riski surtout malama haya mjini aeroporo lo bala mjoka yo riski akola do mala balo za avion si kontio si wanada mndukaru hamba ndongoza ajali yojo saho mjini yojo fanya jau de gazi njama lizo hamba zijo ujiri wando andu handani wajoshinda wamsedie na armwe sekuru ya ndongoza ajo jiri yabo washinde wako barini wazifanya wamba zonongo kao yode kotide hao zenongoza hele zahadi lale ndo bale nusikuleta hanao mtsanga ilili sediensi sidoka mali handani do tsoka wandu washide onre bundola hiyonsi ye pollution ndio harmu mkabala wa hahaya heza avion si kontio he mtsanga itahani wao wakazi wa hahaya mjini walo wahandani warengole gabalila ya environnement hahaya ilo polluer halafu andu amanda wao kobidi wa beneficia nongo zinja harma daula batskokaya ngwani komikatio shade namna ya securite hao deja palomji wa haha ula itoka ubideni wakati wadwenda wefanywa bilan de sante ya hao binafso wakazi walo harmale bavalila hasibabu deze avyo zila zibiro balenu siku hasibabu delegaba la hemitsanga ile hobala denge heni mruto mtsanga balangu ni kwa haya miliari kabati mapesa yatendea onono wa mwanadamu na wonsi pia ngwaza simeo tukukomasa sefe wajendongo hamada zila mkensi mdabo kamkoli amdi no waodo wanzani womjiwa haha ulado wanzani wanyu wa mwando hakaode majirani wa hanyu wondo andu warenge security ya mwando paske zo ndabo nyandu mlo aeroport wejinrongo iho kamtsiba naho mjiwa haya harmo binadamu rijoko mengoni memijim mihu ya hetsa ndaha mavu walona nadamu wenchi waodo andu wajomva hise ndongozi jomjiriani mtsire ukaba nga sarma aeroport abwe riski ya atanta neni mbandongo kejajola wa ngebe jaka catastrophe ya bwandu handana joko sekurenda wa genga mtsingoja mke na majirani wakundani rongo hamada zila msubuti mfanye zitendo hamada zila no sinde hali hiyo ebenge kwa zitijanla hani niwonese ukaya yensinge jendao na nyinga mfanyo mzaha nga mfanyo mzaha kwa nga monuwa nazijana wazaliwe jabanu wambamba jau vanyunyi nyimono kabala jau wanuandu watsingo ushinda na handrongo ikao ngabo suije kao ngabo wazirambu wao wazele wao shanga bwenji watsingo rongo wako msabango wajibi yao na bwensinge ndao c'est pas normal na mwone gouvernement ajale wo yo kartsula kartsuonea shana mwone Fatihu secrétaire d'État Fatihu ya rambi yeborono wabayahe walo yabo atona zohamba lebe ala Muhammad Hussein lebe ala lafundi watu homde watu wandu wao pia watona zo shinda warende fakefa Fatihu ya tsuparoniki wa hatese faderi ya tsende saraonezo ajofanya yalo hamada mie jabon sijua joko kama mbeanga loteli anzo yandise Sidoto karimba bahenda mwanso bavuna doambe nda jau renga jau anzia yabo fanya jau yabo ngono kabonge na maîtrise yansi c'est dommage obanonsi ya hondea bwakomo rifu vanurifu kwezi watukufu sirenge zaidi ya ilera shaika wajibu nizambe yabo eketso kati tekeleza kalma harumwa ya hadisi yangu ya leo yinu la tsustahi kingamlivuro ni tsahiswama hoji mlifu wa hoa komori wandunga onojo hundunga yekati shinditsikala auteur comme d'habitude wahena mnanko j'exprimer banu wose dizwa Mwenyezi Mungu na humboshilani marahaba nywande mundu ngao mpartager oze direct zangu zinu emalanga mjokaya mimi mihanza nikae namna yokaya rihundane msomo sonsi pia shansi jabanu titsuzo adab hautsamba nongo zitsona sans hawani mndu ala wabanu atsokama mndu atsokojeshe mru utsumba mama jagala shaheni na babanu wakena fun ya ndongo nzima na humboshilani marahaba rjero na ni wakati wasaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.